bagiye bihutisha twafatiye benshi cyangwa amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira izina ry'akazi. Icyambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa abo mukorana hafi abo mukorana mu nzego zitandukanye abanyarwanda muri rusange ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi nukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je nakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event kariya kazi kuje ubyina nanje ndi mu baje bakuvyinisha. Ikindi canshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro ni ikintu kidasanzwe cyane. So icifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Murakoze. ababishinzwe hano babyumvise n'abandi bireba in principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikiranye. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki? Mwakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari impanuro mwaduhaye, hari ibyo twaganiriyeho, twakira abandi mu bitwemereye. Murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nwabine Isaac Karemera, nkaba mpagarariye abanyeshuri ba University of Kigali ahangaha. Murakoze kubw'umwanya mumpaye nanjye kugira ngo mbashimire. I just want to thank you very much. Thank you, Your Excellency. Warakoze kutaba nka Mose ngo yayoboye Abayisiraheli bakura muri Egypt. Hanyuma hageze ibyo yakoze Imana iramubwira ngo kiriya gihugu urakireba ko ntabwo uzakigeramo. Twebwe watugejejeyo mu ijuru ryacu. Thank you very much. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzubanye ruri hano kubisabira akantu. This is our home. This is our home. Nimwe mwese muri hano. Kubandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ariko kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. In whichever way, sinzi impamvu muterwa isoni cyangwa se muterwa ishimwaro no guhagarara ku gihugu cyanyu no kukirwanirira. Sinzi impamvu. Ntabwo ibirenge byanyu bikora hasi murareba hanze sinzi aho mureba. Let's fight for our country. Imana bahereza umugisha. Hariya muri 118. Yego. Abafite mikrofone mwadufasha mu 118. Yes. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Evariste Murwanashyaka. Ndi umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'abanyeshuri mu mashuri makuru na kaminuza intagamburuzwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sabye ijambo shaka kuvuga impungenge mfite nk'urubyiruko ngira ngo tuzihuje n'urubyiruko bagenzi banjye mwabikomojeho kandi natwe turabibona.